Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kadang-kadang kermani gedang tray Jong ke Giant Hills atan Magistrate Council kiblat tray klem tulap lakum bapra banaikin thi bakin sayot no ikatulap Jongki Shwa ke Christmas. Ya kanila pentip daw CM Jong ke GHADC ba thombo Shwa hakajing Pyllait office terekam jangkatna taxation hakliat West East Giant Hills District hakash potri no pra arajar arpusan. Ba thombo Shwa layat ho ba umidrang ba ka jalau kontrak ke sangma ulak kular ban Pyllait no ya ka Bhah Jong council na ka jinyo lum khajina na ki marpo khando Shwa ke Christmas. Dindang Jong, Chief Minister, Deputy Chief Minister. But the igi assurance, daw Chief Minister wa lakamon gamon makat kamu man kate in ka council yang i debat. Ida priang iya katu kajing terwa wo sutulop lele i na ka government. Remul wa kata kajing sutulop ka government uchim gaya kabor lele urusan it gaya giwan di polisi matar lele kabor yang ka council mto akamte. Henry uchim agi wa uigi ka poisa kat wa kan ka share ka collection go dele ka state government haji ya to wa ke major mineral bat ke minor mineral kini wara to kau mangkat te collect the state government na lor kini henry iwadap ui ke government irregular klem puye khin ya kate kasap katap henry ledap sama lamdap le yo man regular man law benai usu tulop ke government te wadap daman go ke jong ium dap daman go hagate ke dur gran in leni kam ka jingerap ke government nebenta ke council. But the ila Chief Minister nin ka assurance on within this financial year. Clear. But mesti menggawi release pika masan rubenayong. Pyllait pisin Pyllait. Chwa Christmas au. Kanito emi ke jingkelmen.